Ni Wednesday ya tariki 17 na ni muhoko wako ate muthenya waku ni uragutwarithia uwega na gitio kinene riu ngai kunyita ugeni ikonjero-ini itu kia mohoro gumenyithia ota uria bururi wa Kenya uragithii na mbere na gukiriunga no mbere ndaya reke twambukire mamwe ma maria tukuhaririirie na makiria ithaini riri. Na harĩ mamwe ma maria tukuharĩrĩirie nĩ atĩ tongoria hamwe na anyiti itemi kuma kaunti-inĩ ya Kakamega nĩ mambĩkĩte kĩgomano gĩa kũmũrĩka nĩkĩ gĩcũngĩrĩirie wohi wa nda cia tene, ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na kuongerereka na makĩria mwaka-inĩ mũhĩtũku. Mwĩkũĩrwo ũmwe wa njũragano ya Roysambu egũthiĩ na mbere na kũhoria ũcũrũ na nĩ thutha wake gũikio ngono na itanya rĩa gwĩthara kĩwanja-inĩ kĩa JKIA. Murutwo Taitaza Chevi acũngĩrĩirio gwĩkinyia thukuru-inĩ na maratathi makuonania nyina nĩ ahurũkire kana death certificate nĩguo kuona kana nĩ ekũheo kamweke ga gũthoma thukuru-inĩ ũcio. Turamemerekia na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩyo live transmission kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi, kũrĩ mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, mwena wa YouTube ni @Muthingi TV. Wona watutigĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ kũu nĩtũgũkorwo tũkĩmĩamũkĩra tũkũmenyithia o ta ũrĩa bũrũri wa Kenya ũragĩthiĩ na mbere na kwĩriũnga. Thikĩrĩria riboti ya mũmbunge wa Pokot ya Mohoro David Kosing mũthenya wa ira aratindire makĩria ya mathaa matanyihĩire matandatũ gũkũ kana gũkũ agĩthiĩ na mbere na kwaranĩria na honge itiganĩte arĩa hamwe na rũhonge rwa DCI kũrĩa arakorirwo akĩhũngwo mahũri kumana na mĩario ĩrĩa erĩga gũkorwo akĩrekereria na makĩria rũrenda-inĩ rwake rwa Facebook. Kũringana na Kosing atarĩirie kana kũringana nake nĩ arakorirwo akĩandĩka atĩ mboto cia kũhũrana na itoi gũkũ bũrũri-inĩ KDF nĩirateithĩrĩria na njĩra nene na gũtigĩrĩra atĩ aici a mahiũ na makĩria ekinaĩ nĩ makorwo magĩthiĩ na mbere na kũnyarira andũ aingĩ, gũkũ agĩthiĩ na mbere na gũtarĩria kana agĩtarĩria rũrenda-inĩ rũu rwake atĩ kũrĩ na ng'ombe ironekana na irohũgĩtwo njirũngi na makĩria. Kũringana na njirũngi icio igakĩrĩkana nĩ ikoragwo ikĩhũthĩrwo nĩ mbirarũ cia gũkũ bũrũri-inĩ KDF. Gũkĩrĩ ũguo ũthuthuria no ũragĩthiĩ na mbere na kũrĩa arakorirwo agĩikara mbere ya rũhonge rwa DCI gwa kahinda ka makĩria ya mathaa matandatũ agĩtarĩria ũma wa ũhoro ũcio. Na gũkĩrĩ ũguo maya kana maya mokĩte rĩrĩ Kosing erĩga gũikio ngono na makĩria agĩcoka akĩnyitĩrwo kana agĩcoka agĩkorwo akĩũrio ciũria itiganĩte kumanagia nawe gũkorwo agĩkwĩrwo nĩ anyitaga na njĩra nene mbaru ito iria ikoretwo ikĩagagia mũingĩ na njĩra nene mĩena ĩtiganĩte oro hamwe na mwena ũcio wa Pokot. Rĩu ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere gũkĩrĩkana atĩ kana wokiri wake na ũrĩa ũĩkaine ta Kĩmani akĩmũtetera akiuga atĩ ĩno nĩ haro arahũrwo Kíúteti. Very shocked that people in offices whom I call them and Kenyans are calling them incompetent, some ministers who are incompetent, are issuing unilateral orders, ordering CCIUs to record statement of innocent people. I'm very shocked today. And I want to tell them, and I will not fear. I cannot be intimidated. The Pokot leaders cannot be intimidated. Yes. Point number one. I've even gone further because Mheshimiwa Duale referred me as a liar. Me, I'm not a liar. But KDF did not commit a mistake. I have now, people have brought me cartridges. I have submitted 6 cartridges to the CCIO for ballistic analysis. Tunataka tujue hiyo bunduki ilikuwa na askari gani ya KDF. Yes. Tunataka hiyo askari ya KDF. Alafu hiyo askari ya KDF tutakutana naye kotini. Tutakutana naye mahali pengine. So that now wale is calling me a liar. Na sasa nimepata bunduki nimepata risasi ambazo ni za serikali. So who's a liar? Who's a liar? Hii post Facebook post ambayo alituma ni kwamba hii Facebook aliweza kuidirect kwa Mheshimiwa Aden Duale. Haikuwa ati ni kama uchochezi kama vile ambavyo wengine walikuwa wanafikiria. Ameweza kuexplain vizuri mambo ya hii post message, ni kwamba ni message ina maana kama 3 peke yake. Ya kwanza alipost hii message kama representative wa people. Hakuna vile ambavyo watu wake wangekuwa wanaumia alafu mheshimiwa anyamaze. Alipata hii information
na kama kiongozi wa area hii ikabidi aongelee hiyo mambo, na hiyo ni constitutional mandate yake kama mbunge wa area hii. Ya pili, mheshimiwa alitaka kupeleka to the attention of the relevant authority yale complaint ambaye amepata kutoka kwa watu wake. Ndio sababu akasema kuhusiana na zile ng'ombe ambazo zilichukuliwa na subsequently zikawa massacred. Na hiyo ni swali ambayo tunataka relevant authorities waweze kujibu hayo. Haya, tumeripoti ni yoru tushokererie na makiria gitaru-ini kia Mount Kenya. Tugathiru na mbere ni ati Minister wa Thathaiti Simon Chelugui ni thiite na mbere na kwirira arimi na njira nene a kahua akimera ati ni egutigirira ati thoko ya kahua ni yacoka kwirugamia na ni egutigirira ati ni handa o ringi wega, akiuga ati thirikari ni enyitetie muthio ri gutigirira ati turia nime turia twi sector-ini ino ya kahua ni twako tukihukanio na tuo maya mokite mere munini wa president Rigathi wa Gachagua onekanite kwambika bara itarathira kuri arimi ya kahua thegia ya mateta mao kuna makiria kuna ati marakurirwo makinegera makiuga bona thiria maramukirire mwako uyu ni nini ona thegia ya mihango iria yambikitwo ni munini wa president ya kuhurana na turia nime tutu. Leo tunazungumzia mambo ya kahawa, kwamba tutaweza kurudisha ukulima wa kahawa mahali tulikuwa. Hapo mbeleni Kenya ilikuwa nambari 7 Afrika kwa ukulima wa kahawa. Tumerudi nyuma mpaka sasa tuko nambari 25 kwa ukulima wa kahawa. Tuliona kwamba wakulima walidanganywa wakati hii mpango ya free market economy, when the structural adjustment programs, when the International Coffee Organization collapsed, tuliona wakulima wa kahawa waliumia na mambo ya soko ikapeanwa freely. So hakuna utetezi ya wakulima. Sasa tunasema tunataka kurudisha Coffee Board of Kenya wawe wanatafutia wakulima soko ya kahawa kule Amerika, kule London, kule Uarabuni, kule China, ndio wakulima waweze kupata soko. Sasa hivi tutegemea wanabiashara, watu wanatafuta faida, hawawezi kupatia wakulima haki yao, sababu wananunulia wakulima bei ya chini wakitafuta kuuza bei ya juu, ndio hapo katikati watengeneze faida. Tumebadilisha usimamizi wa coffee, Nairobi Coffee Exchange. Hapo mbele ilikuwa inasimamiwa na watu ambao sio wakulima, ni wanabiashara, wanunuzi wa kahawa. We reform the Nairobi Coffee Exchange and we want to make it efficient and compare it well with New York Coffee Exchange. Tumefungua soko letu, tumefungulia wakulima wahusike katika ile mauzo ya kahawa yao. We have licensed 14 farmers union. Haya, tukiuma riboti-ini iyo ya Simon Chelugui tuthina mbere ni ati mwihoko riu ni rikitie gucangarara na makiria kuri murutwo wikaine ta Faith no riu gwatire maximum 365 na mukena kana na thutha ucio ukiaga kuonekana mweneni wake gukorwo akiingira thukuru-ini kumana na wagi wa bithi kumana riu na ninge na ukia munene na kuria augite ati muciari wake ndangihota riu ni kumana na undu uria wacungiririe muciari wake gukorwo agethana na uteithio na riu principal wa thukuru ria etito no ria wikaine ta Rangala no ria principal no ria wikaine ta Susan Owino wa kuma thukuru wa Rangala etikirite kuhamukira mwiritu ti Faith na moko make meri uko Faith akiaga ciugo otiga gucokia ngatho kuri mwalimu uyu kumana na utana uria atungitio. Kwa majina naitwa Faith Nyaboke. Natoka kutoka shule ya Maranatha Faith Primary School. Nilipata 365 kwa KCP. Mimi ningeomba tu wanisaidie niingie shule nisome. Kwa majina naitwa Masrin Mora. Nimetoka kaunti ya Narok. Mtoto alikuwa anasoma shule ya Maranatha Faith Primary. Sasa aliitwa kwa hii shule ya Langala. Nilianza kukuja jana. Sasa kukuja tukafikia Umapei ndio tulilala. Ndio tulipatana na mwalimu mmoja wa hii shule.
Ndiye alitusaidia hata transport yenye tumefikia kwa hii shule. Nafanya kibarua ya chembe, ninalima. Ninalipangwa shilingi 200. Sasa mtoto amekuja tu nilipepa ile mafomu, ile karatasi yenye aliitwa kwa hii shule na certificate tu. Yenyewe hakuna kenye tumepepa. Tulikuwa tukuja tu kuomba usaidizi kwa hii shule. Nilikuwa naomba tu nisaidike mtoto aingie kwa shule. Francis Rangala Girls. Today we had this case. We had a case, a needy case, one needy case yesterday. Today we also gotten another needy case who have come all the way. Their cases, but staying in Narok, they have come all the way without anything at all. The way you are seeing them, they've only come with the joining instruction. So at the admission desk, when they arrived there, they explained their condition and she was referred to me. And so I decided to probe her, both the mother and the child, differently. First, both of them, and then later on I told the mother to leave us a bit, get out a bit. Then I interviewed and interrogated the girl. And then later on the mother came in alone. I also interrogated her, and I realized that for sure they are a needy case. And as a school, we cannot send them away because probably she's a light. She will be the light in their family later on. She is the firstborn in the family. This is a single family. She's a single mother. Aya ni mwihoko wakwa ati Faith ni guthi na mbere na kwamukira githomo giake na njira iria ya igereire thengia ya moritu maria harambite gutungana namo. Tugithina na mbere ni ati na aikari kuma kaunti-ini ya Isiolo na makiri Isiolo ya Mohoro ni magunikite na tafarira njero iria yoikaine ta Mertin yoikaine ta Mertin Integrated Development iria yambikitwo kumana na ukiamune ni uri ukoragwo mwena wa Isiolo ni iria kumateithiriria na njira nene hari gutigirira ati ni mahorana na ukioyo ni tafarire tanyite gutigirira ati aikari aria mari mwena ucio ni mwamukira mburi iria mahetwo niguo gutigirira ati ni macireithia na gutigirira ati ni memathira uboco wao wa o muthenya maya mokite kuona gicigo giki ni kioikaine na njira nene kumanagia na urithia wa mahiu mwena uyu. Tuko hapa kusaidia hii kundi mbili ambayo wamepewa dairy goats kwa mafunzo zaidi vile ambavyo watakaa na hizi dairy goats tumewapea mafunzo ya vile watalisha, vile wataweka, kwa sababu maana hii dairy goats ni kitu mpya kwao. Wao wamezoea ile ya kawaida. Integrated Development Program EDP, Program Officer for SCORE Project, Strengthening Community Resilience from the Effect of Climate Change. It's a 3 years project funded by German government through Sign of Hope, Nairobi office. So basically today we are here to launch the token bag. The purpose, that is why we are supporting the community with this token bag, is the sort of hard diversification, so that they will increase milk and also meat production. Basically that is why we are here. There are 2 groups which benefit from this project. Is Malka Cultural Village and Rapsu Forda. Each receive 7 female goat and 2 male goat. The reason as why we choose the 2 groups is they have shared with us their 5-year strategic plan, and they have it in their plan. And then the other thing is also they have taken the commitment to do this, and they are passionate about this, so they write a letter to us, especially Malka, and that is how we ended up supporting them. Makai mamo, mimi ndo mwenyekiti wa hii kikundi, na kikundi yenyewe inaitwa Malka Bithanadi Cultural Village, ambaye iko na kina mama na wanaume 25, ambaye iliweza kufanya sisi tupate shida mingi kwa kutafuta chakula, lakini sisi tukiwa kikundi mojawapo ya kikundi kufanya diversification, tumeona uzuri ya kufanya activity mingi, ndio hii ikianguka uendelee na ile nyingine. Na pia nashukuru county government yetu ya Isiolo wakishirikiana na MIDP ambayo waliweza kutusaidia. Saa hii tuko na token bag. Haya, nayo thirikari nene nirikitie kwambika mihango ya kuiga unduire na njira ya kuandika kuhitukira mubango mweru uria wikaine ta Natural
product industry. Kuringana na thirikari ni tarĩria atĩ ũndũire mũingĩ na makĩria ũrĩa ũhũthĩkaga gũkũ bũrũri-inĩ mũingĩ nĩ wonekana gũkorwo atĩ nĩ wariganĩire na njĩra ĩmwe kana ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ ũndũire ũrĩa wariganĩire nĩ wacokereria na ningĩ nĩ kana to gũcokereria nĩ wandĩkwo mabuku-inĩ ũndũ ũrĩa ũgũtũũra ũririkanagwo nĩ njiarwa iria igũka thutha wa matukũ matukũ matiganĩte. National Museums of Kenya ni taasisi ya utafiti. National Museums of Kenya pamoja na taasisi zingine tuko hapa na Wildlife Research Training Institute, tuko na KEMRI, tuko na KEFRI, tuko na universities zote hapa. Tuko na NACOSTI, National Commission for Science and Technology and Innovation. Zote zimehusishwa kwa sababu tumetambua umuhimu wa utafiti kwa huu mradi. Kwa hivyo kuna kitengo cha utafiti hapa. Na tayari tukizungumza hivi kuna utafiti unaendelea. Kwa hivyo utafiti utahusika. Mtafiti akitoka kwa university ama toke National Museums of Kenya, anaenda afanyie hayo maarifa utafiti. Sheria inasema lazima Kajiado na wenye maarifa hayo Kajiado wapeane idhini. Kwa kimombo tunasema prior informed consent. Na kwa huo mkataba inasema kwamba ukitaka hayo maarifa kuna kile utalipia. Okay? Na ndio ufanye hivyo. Kwa hivyo kaunti ikilipisha huyo mtafiti hawako kando na vile utaratibu unatarajia. This particular project aims to document the indigenous knowledge in all our counties, 47. And at the moment, the project is undertaking phase 1. And the project team, together with all the collaborating institutions, have been able to digitize indigenous knowledge in 9 counties. This particular workshop today is doing a very important noble task. After digitizing all the intellectual assets, the next step is to see what products can we make from those particular assets. And that is the main goal of this workshop. Because at the end of the day, we want to have our communities benefit from the indigenous knowledge and also drive cottage industries within our counties. We are here to make sure that all the institutions that have shown interest in this particular project are. Haya, na riboti yo ni ugutuhe kahinda gaito kambere ga gwikiria na gitio kinene mwiroreri wakwa twambe tuikirie ndugetikire guthiora mitambo ni turacokereria. Utongoria uria munene wa bururi uka ginyagia hau hakuja Wanjiku ni kurira ararira woi wakwa ko ni kurio hakwa nino nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari ino ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofisi-ini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagurire acio nio meheire mandate thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures which have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia. Kuma riria ndeto cia Ugikuyu ciokire bururi uyu noguo njohira ingihire kuma kuri anake a Gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money.
wĩgie na ũrũmwe wa Mũgĩkũyũ ũgatuĩka nĩyo ndama ateti megwatĩire. We are where we are today it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda nĩ ikinyu twarie marĩa matũkoniĩ ithuĩ nyũmba ya Mobi. Rĩu rĩ gũtarĩ na mĩmera maandamano marĩa mararehwo nĩ baba wa nyuka wanyu rĩ gũtirĩ mũndũ ũrarathwo nyitanĩra na Kariuki wa Ndwati akiunanĩra Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makĩrung'a ici. Nĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tũkĩgereka gabirũ ũtongoria wa bũrũri tabarĩra-inĩ ya kwendete ya kũrung'a igĩrĩ gũkũ kwa Mũthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Kia gũtĩ ngware mbico nĩkĩo na ithuĩ rĩa nauma ngo-inĩ tũkiumagara tũkeribariba nĩguo tũkahang'e. Gũkũ arĩ tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri gũkũ kwa Mũthingi TV. Ũguo nĩ tũtambũrĩte kĩo na wĩrutĩri waku mĩethere-inĩ. Nĩkĩo tũkaga o hau haku wĩra-inĩ tũkagĩa gĩikaro tũkamenya ũhangaga atĩa na wanjĩrĩirie atĩa. Tũthondekaga indo cia thukuru kuma baby class. Ngĩandĩkwo nĩ mũthuri wĩho andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o kiumia wa kerĩ ciĩhanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri o gũkũ kwa Mũthingi TV na nĩ Mwangi wa Mũrugi. Nĩtwacokereria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmana hamwe na ithuĩ gĩkũmenyithia o ta ũrĩa bũrũri ũgĩthiĩte na mbere na gũkĩgariũra. Thikĩrĩria ngucanio gatagatĩ ga kambuni ya chemicals ĩrĩa nĩ Tata na ĩrĩa ĩrĩ mwena wa Magadi gatagatĩ kao na thirikari ya kaunti ya Kajiado ndĩgũthiraga yatĩra kumanagia na kĩrĩa meranĩire atĩ nĩ mũgũnda ũrĩa mathiĩte na mbere na kũgucanĩria na makĩria ũrĩa maugĩte atĩ mũgũnda ũyũ wambĩrĩirie ngucanio mwaka wa 2016 na kũrĩa rĩu kana rĩu ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie bara ĩno ĩthiĩ nginyanagia mũigana wa ciringi bilioni 10. Minista wa kĩgĩna kuma kaunti ĩno nĩ augĩte atĩ kambuni ĩno wĩkoretwo ĩgĩthiĩ mũgarũ na ũrĩa mandĩkanĩire kumanagia na ũrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabania maũndũ mayo kũringana na mũgũnda ũyũ. Rĩu nĩ ndũgamo yonekanĩte kũhutia na njĩra nene aruti a wĩra kuma sekta-inĩ itiganĩte na makĩria arĩa marutaga wĩra kambuni-inĩ ĩyo, gũkũ thirikari ya kaunti ĩkiuga atĩ ndĩkũnoga gũtigithĩria atĩ nĩ mona kĩhoto kĩrĩa gĩkĩao. Magadi hawajakuwa wakilipa zile pesa zinahitajika ilipwe kwa county, either ni ile ya kulipia land rates ama ile ya kulipia leseni na permits zile za kufanya kazi. So hiyo ndio imetufanya, kwa sababu tumetuma barua, officers wetu wameenda kwa kampuni, tumejaribu kuanzisha majadiliano na ni kama kuna ugumu pale. Ndio tuliona kwamba vizuri tufunge, na tulifunga Kajiado na bado tutafuata kufunga pale kwa factory Magadi. Ile deni kubwa Magadi wako nayo ni shilingi bilioni 10. Wale watu wako na madeni na serikali in total zile pesa ambazo debtors wale wanapaswa kulipa pesa na umekuwa na madeni kulipa revenues ya county ni 11.9 bilioni 11
9. Sasa ukilinganisha bilioni 10 ambayo ni Magadi haijakuwa ikilipa, Tata Chemical Magadi haijakuwa ikilipa Kajiado County pesa za serikali. Imekuwa vile tumekuwa na kesi Magadi na Tata Chemicals, lakini kwa miaka miwili sasa hakuna kitu imelipwa Magadi kutoka Magadi kwa county. Unajua hata kama uko na deni ya mtu ni vizuri ujitokeze useme ile unaweza na ionekane kwamba uko na nia ya kulipa, lakini kukaa kabisa bila kulipa pesa za serikali lazima naye sheria ikupate. Kulingana na county yale tulitakiwa kufanya tulifanya, lakini ile Magadi nayo ilikuwa imetakiwa ifanye ndio inataka kufanya, ndio unakuta sisi tunachukua hiyo hatua, lakini ile yote tulielekezwa wote tufanye kulingana na ile. Mutumia wa munini wa president Norway ta Dorcas Gachagua ni ugete ati bara yake ya gutigirira ati ni ahurana na ndogogio iliyonekanite ukorwo igikuwa mbeu njithi na njira nene ndiguthiraga yatira ukiri ugu ne thiete na mbere na kuga ati ni ruo ruria agereirio kumana na ikuo kia muru wa nyina na kinoria wa hurukire kumanaga kana kumanagia na uthiri muru wa dawa icio cia kulevya kiuga ati no muhaka ruciaro ruria rwikuo rutigirira ati ni rwatharwo gukiri ugu andu aria magunikite na tabarire ino yake ya gutigirira ati ni ahonokia mwana wa kahina njira nene matitigitwo na thutha hari gukungwira na kuga ati ni wega ni haria marutitwo na makiria kuma mutondo-ini uyu. I don't think that I do all these things without background or without something that has happened to my family. We have lost brothers to alcohol. We have buried them. My own brother and brothers-in-law. When I speak as one who has knowledge of what that thing can do. Some of them were engineers. The one we buried, another one was a medical doctor in South Africa who died. Please, I beg you, stay sober. Make right decision. Take the time and chance and use them properly. I'm an economist graduate from the University of Nairobi. I graduated in 2014. I was supposed to graduate in 2013, but due to alcoholism, I got a miss unit and I didn't graduate that year. I was an alcoholic. Right now, I'm 4 months sober. Courtesy Haya, haruturike kuria iharo-ini na maundu mahano beteka CHAFCON ni thiete na mbere na kunyitithio thing'a na maundu mathiete na mbere na wikara githemba ta giki Burkina Faso marakumirie Mauritania bao imwe gwa gibugu kuna timu ya Tunisia marainuka mahotanite thutha wao kana marainuka mano mekonotete thutha wa gukorwo makihurwo ni timu ya Namibia bao imwe gukuna Mali marahura timu ya South Africa bao 2 wa gibugu. Haya, na macio nimo marikuo thiini iria irikuo ya mohoro tidia thayo ria kuone Kariuki wa andu ati mangi ona cihanda wira thaa imwe na ni cia hwaini.